Muthikiriria na muroreri wa Pacific West Television ndakugeithia nie njitagwo Keri wa Prestige. Happy New Year, Merry Christmas. This is our first show 2026. Na muthenya wa muthe ndina mundu wa ndebe nyingi muno ni arugamite kuraikia kura staigarire kana haya ni andu aria a mbere muno mambiriirie TikTok. She's a blood tago Shiruh Mabati kana Shiruh the brand. Shiruh Mabati the brand. Na nitukumumenya muthenya wa muthe na twinake gikaro giki. Muraithe witu. Yes. No atuteria maingi muno. Twendaga ugikinya uguo tugikuoya airport uke wike coilo. Ndendana ni mwaka mweru. Riu riu twendaga wi muhiu wi fresh nginya America. Riu nginya ni ure drive. Riu tutiendaga riu twendaga hindi yo. O tuteria maita maigana 7 times. 7 times. Yeah. Karibu sana. Thank you. Guku ni gwa Pacific West Television. Na aria maigaga wikagira TikTok Karen ri. Muthi ni megukimenya. Shiruh ndenda ni jo ni urona cameras nyingi muno guku. Kamera yaku ni iria ikona iria. Okay. Ugeithie muthikiriria na mwiroreri athikagiriria na akerorera. Haya, karibu. Thank you very much. Happy New Year muthikiriria wa Pacific West TV. Jitagwo Shiruh Mabati na kumando ka America gicenjia TI iko mafari no nginyoge gikira swag. So ndakorwo ngimugeithia muno. Tukorwo tukitereta hamwe na kiarie na mukorwo mukirathimanirwo hamwe na ithu na tukorwo tukimenyana zaidi ya zaidi. Thank you very much. Ni wega muthikiriria menya twamanyanire TikTok. Yes. Very much. I was one of your greatest fans. Yes. America. Na ni ndendete kiria platform yaku muno. No tana twacia TikTok ri. Na kaundu jiga ukiuga ndwitigagira Nguri ri. Tana twera tu tuothe ri. Ni ngikumenya wi TikToker. Yeah. Wale 45. Yes. Tatwire Shiruh aciarirwo ku. Tatuhe autobiography yaku in 30 seconds. Tatwe miaka yaku yothe yo inayo ri. Tell me summarize in a minute or 1.5 minutes. Shiruh Mabati ni kairetu ka mamu wao na baba wao of course. Ngurire kuria Kirurumi tetwe Nyeri. Okay. Kwa Kigogo-ini. Kigogo-ini. Okay. Na ni mwanure 2026 aingire mwanure. Don't do this. Yako yoko rugendo. Yeah. So ku ni ko ngurire itura ritagwo Kirurumi. Okay. Na hau haitu hetagwo Gathathini. So behind the Gathathini primary school ku ni ko gwitu. And ngagekora ngakiumira guko matura-ini ni njikarangite tauni nyingi no ukimenya wamenyire Nairobi kuria Githurai. Yeah. Handu Matumaini. Yes. Na ni ri ni ndakumenyire guko America. Yeah. Na in fact ni life ya mbere kuingira join yari ya Shiruh Mabati. I know. Ni ndaikoraga ngikora Shiruh Mabati ngakora na ndarigagwo ati itambo tuire. No akomaga tondu riri ithu tuguku ri nginya kiroko nginya muno watutigaga live tamuikaria. How did you manage that? Ngioka TikTok to me undu uria wothe njikaga na passion na ngioka TikTok for me ilikuwa biashara. It was pure business. Uro tagetha kana Pacific. No ngiona ndrenda guka nikio wonaga logarithm yothe yakwa ya sensaga America. Actually diari na andu a Kenya na diendaga. Na nuokaga ukaugia ni ukonjeta America gakuharurukia takurahia because ni ugutuma ni lose focus. Tondu twina kuria uguo muciiri ni mukoragwo mutuete na another perspective na ni ndenda ukongi focus. My platform yari gukorwo ngi host uguo wokaga gakora debates na ni waigua I was very ndienda mundu roka ku disrespect mundu ndienda mundu raumaja uhoro oko muthu turaririria uhoro wa America niguo turaririria oko turaririria child support ni turaririria cause ni guko ni jwe mwe lonely including me. Tuko to very lonely. So ni urenda mundu rako engage na riu gasemania nawe mwakoro gasemania na George gasemania na Faith mwakoro William wona mwakora na hamwe riu your idea their idea gasemania na Tani I know nothing itana kule kile kile kabogeithia mashabiki bazio mothe wa kugweta
Team Shiruh wa Mabati ni ndamugeithia muno etagwo Jeshi ya Shiruh ni ndimendete muno na ndamageithia nitukoragwo na WhatsApp group ya etagwo online friends na me hau andu oite kindu Auntie B Kifiro Mjomba Pat Mark Jonjoroge William niege me I can surprise you kuna andu mamenyeire platform ni yaku I know na makeni side chat na tugiteithania nao taru ni gukonia kaundu njekaga guthondeka bica guthondeka bica na thimu guthondeka flyers ni nda mundu ani chatire we gaf again ni side chat platform ile yaku tuka tukiarangi akinyonia ngathia TikTok yake ngona githondeka bica ngimuria akinjikiria software ile huthiraga so ni ndamenyanire na andu platform ile yaku riu ri Shiruh kiurita na kuria ri tutanathira mbere ri riu ri wambirie biashara no amiranaga biashara utuku mugima no ya andu twakinya tukaigua ati ni uratwara twana wira no muthe tutiiguaga andu riri ndathi service muthe akoheaga rutha uthie uikare gitiri na he karithu watindaga nako akoragwo hau ndukauge ni atapaga ni fanu wakwa ndekakara nyuma githangagira akoragwo nako moderator ngiratha ici Shiruh wa Mabati moderator ona ni ikaraga hau mugaikia mbuthi ndukumugeithia kana mugeithie ngwendete muno maidia ngai kugeithia ni is it real no akorwo na muthuri yes need somebody ni asa ni ndiko ni ndio akiria ndire thoko atiriri Shiruh although ndikwenda tudwero haha muno twakona through out we hau ri riri ukiuga go tap ni wa tap kana ni ya go tap nake riu ni hamona na turudio no ciana tugo kiuga ni wa twara thukuru riu no ni kiria ni sese nini no ni tukoragwo na time itu yes ndwari na time itu ari moderator hidio no na riu ni moderator ani ahuragirwa konje cia muragira ngorotete ni nguthire mutaro woka muno ngangorota makamuhurira ukiuge korio TV ukiuge korio kamera bas kana kaingira kahura rwimbo na hindira kwagomagwo ri ni ndaigua nginya mukiwa ni tuma tauni ngane monanire nao so Shiruh ndari thoko she's a mother she's and a wife a mother a wife a daughter and a sister and actually now an influencer but sure the dogit kanyake dokimwe du haha ni the character du hadi mamu wa mudu asara ndi mutumia wa mudu Mabati na Mabati ni wira ndi kabuni etagwo Aid Maps I think ona ni uri wa thondekera support guthondekera advert na riko ni nguririkanaga na riko ni nguririkanaga tumira turani advert iyo niguo andu mamenye ni matwamenyanire TikTok nawe I remember the chats are still there todo I think after one year and advert nirio mashuka mwa graduate aga mwina Pastor Washira I remember I watched JCM na nitwa watch the repent alive to ngoro rikagimitanga hau na toke watch ndio na team Shiruh turi andu medete ku supportana Shiruh Kenya andu maraiga gutire wira na Shiruh aratwira eka TikTok eta biashara na ti biashara enda uthaka nayo acha tatwere ugu mutwiraga tap uri na how tiga ko influence how yari biashara atia TikTok ni wokaga kaigwa kerino nginyo muthi uhe heart me that is this is an app where what tap uri ni pailaga app igakuhe irathi classes so nikyo wonaga na logarithm na wa login we ta America na andu aria angi me America so show yo ithia logarithm itoragira andu a America riu nikyo thiaga ugakora mundu ajira iruiru ngakuharurukia na ngera ngai anjohere tondu ni ukwambia kunjanganyithia the logarithm so ndikwenda gukorwo renda logarithm yaku ri remain na certain location yona ni handu hamwe na nikyo
ukoraga taru all these famous araru matigirwo taru ta my brother githaiga wa cai icio ndigĩconoka kũmũgweta is my friend and my brother ni ukoraga ena time ĩrĩa aingĩraga live na hĩndĩ ĩyo time araingĩra ni ũrakora traffic yake nĩ ĩrĩa ĩraihũra na ena andũ specific no ukora rĩngĩ mũndũ wĩ Kenya no onire highlights iria irekondirwo ndanamenya githaiga uma no rĩu we nĩ ũgũkora nginya nĩ irakũpũpĩra to nĩ iramenya rĩu algorithm yake rĩngĩ yerekeirie andũ America time ya mũndũ wa America na wa Kenya difference nĩ ĩrĩkũ? Andũ America mũtuikagia mbere how ndenda tũigire ũhoro metha-inĩ tondu wahota guteithia mundu urathikiriria show ino. Okay. No nyita tondu riu kiri ndakigua logarithm kirathi mahua how do you earn? You earn by the gifts and also the hosting rate. At the end of the life this is the money you make. Do ingekuonia ri every show twahinga ri kwina coins ukoragwo calculated ni TikTok coins iria wa collectio muthenya mbia cigana ona uguo in Kenya shillings kana in dollars in USD haya utukucio wothe ri wathukuma ta bicigana ta dollar cigana okay nire wathukumire dollar nyingi pio muthenya wari wa birthday yakwa di China ni maheire visa maheire visa approximate $500 $100 $200 ate $1,000 ate girigana cia Kenya makiria nyinge na andu matinde makiuga gutire kiria nyinge actually iyo muthenya ucio ri itagutara M-Pesa aria kuri andu matenda kugura gift tondu ninge gift ni yenyurangagwo muno ni TikTok so no muthenya ucio ndiagire guthondeka ciguthio inya cia ndora yes how akira hakwe have a million na ni kuri handu ndahangire so live share iyo ni uria main kwi wengi ndura kuko andu anyonaga akiroka na ndarenda guthaka na TikTok yake ukona universe no kaigwa mundu abata hau ringio kana inappropriate drink akaguithio ni they make money okay no here mamuthia mugateretha to debate mugateretha no nginya umenjaga uhoro tondu andu othe tikiari ni gukira andu ndakinyite ngona ndugathie matu-ini na ngai ai ni he andu ndakinyite ngauga ngai ogoco mabatiria akaingira matu-ini ni ngamera akeri ni murata wakwa ai tabagale koja heka debate kahota wari gariri geta gwatia kare tugaga uhoro wa body counts niko mwaterethire ni ukaigwa ta turaria maundu ma TV arabu ndamwiraga ni ri turawe twi maundu mau tugakwira guku nja riu nyeki ni nginya no we mwoigaga maundu ma kumakania niguo kuri maundu macio waigwa tukiuga ati ukanginyia stage ngoyo ni ungi nima it's there it's happening hai ni he muthenya ndakinyire kaigwa tikuati kokigwa ndonia mathicai ukiura ngira ngai njahereria gikombe giki ndikwenda horo wa TikTok ringi so Shiruh mundu no TikTok eta biashara yes eta biashara and to TikTok whatever you do onokorwo ni tarura it's a career career no urore we gugukinyia ha tondu even my journey coming here it's all about TikTok na Shiruh he undu nderutire na TikTok ciaku nderutire atiriri you are so excellent in your show no package show yaku wega such you are so excellent na nikyo ndaingiraga show yaku o muthenya you know because the world is looking for excellence how did you make it? Okay na ru ara show yori na what target koguo ni kuri target population ni kuri population iro ra target iyo gwita rogarithm ru hindi no gucoka ukoro tari live ri ni andu a America gutari ne makoma kana na turashare different time zones wamenya mathaa maria kuingira tena maria utekuingira ni uroraga tari wona ri ora post ri ni ukorora karora ino irahutia so rimwe no athio gakorwo ni
these are topics. Tariu hena one of my friends that was DJ Voice and he used to send me on a tugishoka chats in what are we going to tackle more there. So we had yari kido planned kido tware ginya na umuthe twareria education twareria single mothers twareria single fathers umuthe ni freestyle nikyo riwa koraga rimwe tahiria moragia horo wa Gikuyu na andu a Bible na ria athamaki gokora riu inyuothe ndona ma mutare arugu ndona mwiranga muna pepo nyiki kwa muthenya moragia horo wa ngomi ade muthenya wa ngomi ndari utage ndio ri nduonaga ndiriho ngacuria mbica so hindi oni ndakomaga tondu riu ukarora hosting ukarora andu ni aingi so the tapping ni iguru so tondu TikTok yathiona ni mwahoerera ri ni rehaga ka password na ni guaga riu kuhingo ndamugwithagia tabotige tareke ngurie with man language na ndio Shiruh ni guka ni no nyende uke haha kulicreate andu how to start business in TikTok riri hindu mutira tu tap ri urajira urenda how to screen kana ikara utereire iyo yabatie tu ready they call he na mundu live tu one ukahinya tap wira tu ready twethe mundu wi live unyonie kiria tiga mundu wi guku tareke twethe mundu wi tondu njuga makiuga atiriri tap the screen no ru ngai kasongo to ni mamwita yani wagira mugo sabia nginya mwe America I know andora ngiandika kasongo ngai yo korwo azi kaza Subaru kusiona vendoro we azia to yanya Juma nawe riu kiria ri iyo ndo iko ya riu tawa muhutiria riu jagiru gutapata lugo hijo touch where she is unaona how are utia kuhutia uguo tu hutia tap I don't know why it's hutia no go now that's tapping na ni aramenya ni ndira tap ni anakiona ono gukiona ta type kiria andika andike riri na weta iguru ni ndirenda kujoin iguru andike message we ndi iguru na ndira ibuende tuingira tuone ni ndumo igira ndagutondora ndi iguru nwagwa ndagwa aya na nigithomo so ugioka toyo riu uyu ukamutumira hau ni Heart Me iyo niyo wigwa ngikwira itagwo Heart Me ni akuiga membership yaku no uria yakwira githomo giku ni guka ni gukotrain ya yakwira riu haha utumite Heart Fee 46 riu iyo ni membership yaku kogo Heart Me ndiagiru tuma once every time wa join live re ukana reke kue ugo yuma back ndagito accept atona na video studio twegarithie I think a studio reke atwetekera ri reke ikare hau kogo tap ri jagiru gutap ha haha nona haha box yake hawiri hawo make sure you're tapping like that iyo ni gukorwo igi na ni arona ni data yes ni arona na kwina andu angi ona uraciokaga so doka geko guo iyo niyo tap na wa mutapira ri wa mutapira haha iguru ri ni kuonagia haha igakuonia how many have you tapped okay yes so nyamu ino no ikoro a business no ikoro a business tondu tariu ungithia cia Kenya ni urathi ugakora andu mararia mundu akendagia tariu hena ta ya Nyox wakata endagia duvets very nice ones ndimonaga in affordable no thia hena tarakeri uthura keri rimwe ni adverts ndakihinguraga live no thio koreta karomwaura akiarendia very nice karomwaura the brand arendia very nice clothes arendia house ona Anwar Orange Aro Scheme ndimona makendia iyo kona Aro Scheme nendagia tumaguta twega biu andu ni mendagia so no joy TikTok demetwe biashara no mioe umetwe biashara
Kurigana urio kwenda. Haya, niguo tume hau ri to ni tuigwita utuire how to do TikTok as a business. What is the starting point? Ya TikTok, and how am I going to select the topics? Na how taru uguo how ni ati ngihota go target population ya US kana andu arĩa me diaspora? The general knowledge. Kana no wona umwe wa America ukamũrecognize nigetha ugakorwo na riri it depends urenda kwaririria ki tondu kuri ona live ngimuthiaga ona riu ugo rimwe ndikoragwo ngi host muno ni ngenda gwika one man to ndikwenda kuikaria andu hau rimwe umaguithie but mundu ni aroraga ukarora ni topic iriko muraririria are they the only ones kana ni andu aingana mena nza kwaririria urio kwenda no ujanja umenye kana uguthie ucagure nyanya kana itunguru theri urio kwenda Shiruh we America kana we kareni no wega ututhererie ndi guku tondu riri ndi America ndi Seattle we na betu tirekera so no 45 asa hala kasbati jubo asa kwa jandu amwitu rugirurumio kana hala neighbors ugenda andu akirurumio kana hala leri asa ugenda andu akirurumio magocine yo mete ndire murimo Seattle ndonire munene okawe ngihaimba njukua yes na riri no warugamite giti niko warugamite giti tatahecio no twire kari kura kogwa no twire kaba kiriko gari sisi kwa sisi asa ti baro baro gothinginya nomination na baro the only lady in Dedan Kimathi ward yes na nikuna itaiganire no seri ni majagurite fiyo yuthie gikorwo ndakiri yothe ni yandikithirie because we were doing the registers no muno gikorwo youths tutiko serious na siasa and our moms maumirire wega ungiona kinyetie magana matano na iguru kana no watikane nacio no ni njikaga mie napenda siasa sana Shiruh ndenda gwika interview muthenya waku wa mbere wakinya America na ni hoyi we ndeharirie tutiamekire no we ni ugithiangite mabururi mangi ni bicere ko yari America mutwe yari America ni ria ru winayo na aratacio maingiraga live ciaku ri a America ri are they the real people wakorire kejuge before nyabetie co-host ndeciragia America ni kundu gutongu kwiho gutongu kuria koigwaga mige kabara na farafara cia you know dari na kaundu kau but the more that yangi muhostaga ga host andu aria angi ni ndakorirwo ngithoma more about the country na ngakorwo ni ngioka already dari the America I see that's what was in my mind now riu no bado riu ndigiri na andu aitu o Mario America ya kapeti tondu riu maigua kiugwa America ukaigua ni uramainainia matingikoma actually ungihura thimu gwitu uigue mundu rathaka hau mamia mioete no akurage nyina akarukinde ndaga itheru akire tukira neno ni America yes wina America na kuma oka America ndina mwaka yes mania uthiete state cigana ni ndirangite nithiete kagu haya na kuria itathiete ona ni njui ni maranjigua ni ku delay ni no nguthie ni urwekora tari na ndora muhuko ni urwahara America na ni kuria naguo niguo mahurire ngurira sofa ni kuria brother yakwa uthia kambi akahurira ajungurira kindu ndi ya broti na ndio yani urahara we America ndio nake tondu riu kuri turihagwo ita musara ni wathi kufurani paycheck ita paycheck na ni wathi kufurani ona ndethegio ni kuruga thabu usimwage butamba no ruga thabu side hustle na sabasi na mandazi wendagiria u
Ngeyo kana imo studio. Akiri kurega ndegaga. Ndio gidiga kurera. Akiri kurega ndega order. Tadu ingehingura kamera. Uigua mahurire ndengera tire. Ese akinya macia ndora 500 giwa ni makunjuraga. Kugo na riri tawe githi kia biashara. Ikoria. Tondu ginya woka guku. Ginya wa tuika brand wa tukora. Ini na kwina ginya makambuni. Riu ta Pacific. Ndira memerekia. Taru ri. Na taru twa saina nawe Greenity. Ini. No nyita. Na ni tondu ndonire uri urokire. Yes. No reka atia. Ukora na impact. Yeah. Impact ke na ka breakthrough keho cia tondu gutiri mundu toi wa Shiruh wa Mabati na watukora guku na ngebai ni te meka gibaura batikaine. What's the secret? Secret no kwihoko yo iguru na kwaga ngoro njuru na do what you do with passion. Itekia Ngai na wiki uria wikaga wirutire na ndukangofie. Ni ndigituika kiarie na kirida ngituka Shiruh wa Mabati. Na watu akakumenya uguo ri ugakorwo ukigrow no uri oreka ri ugakorwo ni undu uragirira. Yeah. Na tondu we married ri ni ucemanagia na challenges twa mashabiki men. Tariu ni ta TikTok ri itangigithoma message ona ngindumira mbia hau udumire password yako gira mbeca kuria Western Union ni ciorira niki mandu magengira njaga tabonjira password wajira ate hora password utumiro mbeca ungindumira mbeca Western Union ujire password yako ya TikTok inbox ndigithoma niki ndihinguraga reason Nona ningina to video to kwa ngithiururukaga mutienda kuona handu haronio kiria is 45 is 45 is no ay ngora nginya mundu meire mbica haya koguo ri ngikwira inbox nego password riri ti password riri ndo thiwone ko mitugo there's a time demoshie kwina badekirite that's the number you had 0720 so yo ni odekirite in my wall WhatsApp yayo ri utangia kinaire mwana na niwe gotheria haha wanete na mbeo niguo ngutumira advert na aduthera mari online nginya the contribution ri niyo ndani yana and actually it's my business line so riri rira wagia ritwa ri kwina temptations how do you overcome them kana gutuika focused you have to know who you are na that doesn't mean ati riu ngioka haha ati kiaria ngikinjuria Wajiru hana atia nyambia kumra di wagiro di muhonoku di mutumia wene you just have to be smart umenye your brand ikyo gwerie ndugitukania nyina ciana mutumia wa mundu na brand ambassador na TikToker in the same basket na riu ni ukoraga challenge nyingi umira na guku farari mundu arenda topic iria mukwaragia live ini musiarie umenye riu hindi ndingihota tondu ringi I'm dealing with kiari my boss tondu riu ndi haha ndi rungu rwaku so miarie iria njaririe platform ini ri I must specifically for this show that show and for whatever I'm doing na nikio ndathi kanitha wa mura kuria top church riu ndi Shiruh wi kanitha riu hau ndi mamu wa mwana ndi mutumia wa mundu you have to know the limit. So balancing is the secret. Is the secret na ndukareke issue hirere yengi tondu riu ono wajuria muthuri akoragwo ku kana the relationship tondu turakona hau throughout twacoka riri tukoigwa ni urahariria ciana no tukomugima uraire TikTok na mutinona papa wa mundu no nginya uri oreka ri ukorwo ni undu ukiwika ri nduri wiki okay Keri wa Prestige ri eke ari ari haha TV ni ri ni tho aciana ri TV ni andu ake moyaga wira uyu atia so ringi ni anyendeirio hau platform ini na niyo yuri anjikaga na niyo the challenges of you guys niyo koya na bore ngirenda thambutha na kendo hure unjire no kunjuria hali so maundu macio mothe family yaku ni yako supportaga kana ni supportaga uguo nginya thaici gutire muthuri aiguire he ogu akiuga ni kuhoria mathimu mau ni kuhoria internet ndaimira kuhoreirie ani ngira ngamuria uraigua atia
brother. Don't call it my moods, my attitude. So your family supports you. Yeah. All those are close to me. Really supports me. Not even family, even friends. Hario do jugaga. Aiko keredi gego support we kiarie. Like tutirateithania. Yeah. So me ngoragwo na drama ngini support. Na ngigwa nie nawe line itinaingirana ri no ngurekererio thie. Okay. We connections TikTok yakuheire utangiageire from elsewhere. Yes. Ati tiga ni TikTok ndungionire those connections. America. Ginya America ukithe tondu TikTok. America ni TikTok. Ni TikTok. Yes. Nimeyo there's so many. Yeah. And okay. They are my heart people. Agiona tutiaragia. Hihi ni undu ko ino ikoro nio gaya ku dropaira idea ya TikTok. Niguo gakinya America. Exactly. And actually TikTok ndaturaga thiaga ni ndi brother yakwa witagwo Kariuki ure njuga Kariuki na Kariuki ari Saudi. So atwaraga marori. So ni ahinguraga live. Kaigwa mboete muno. Kaigwa nikio ru atinda guku na tina arigiceirio ni tuhiki. Ngama ruya nikimatinda hau. Hinde ciothe arori-ini njuga kuru hau. Ngaigua undu ucio undakarite no riu anyona ri ni anjira ukabata my sister last born wito no wani introduce ire ni ndaturaga njui TikTok ni akuona mbica na wana gathi gutheka funny videos but he undu riu TikTok ingihuthirwo mwega tukirikia ri to ni ndenda part 2 goka uteithia andu o introduce andu how to get into TikTok no ria mangi make kuthira biacara taru ni ndimbe kuthira for fun. Ni ukuingira ugatwira small clips ukuta Pacific ikoragwo ha mundu mau riu ri tatirondo na ujira wewe ndete gukorwo wi Shiruh tatirondo wa Shiruh tutoi ugutumakia twere kiundu gigutumakia gia Shiruh mumange mugwete twere kiundu gia Shiruh tutoi na utiri mundu uyi kihahure mundu wothe agwe thimu nginya muthe nginyake kaunio okore koyo muthe okay gitwire kamwe ni ati Shiruh ni baby girl Shiruh ni ariraga no ndihingire muthenya mugima ndeigwo kurira na nginyake ndikumwira nginya thimu ithuothe tukiriraga Shiruh kauti no gatina tuhahura ture kiundu gigutuhahura kindu kingi mwahura manika giko Shiruh ni endete haro ni endete gucokera hangu gucokera kwene njui ndire guoya kaundu kamwahura ndire guoya ni ta haro iriku rwaga gina guoko ni kutoko brana okay Shiruh ri oh no by the way I think we ujue ndi Shiruh yoi no nyendete Ngai. Did you know that part? Shiruh turutire oi riu kiundu kingi atuhahura I know riu kiundu kingi atuhahura reke ngure screen-ini we na tap na subscribe tabera tap turutire oi na Shiruh turutire ira Shiruh Shiruh ndete Jehova by the way ndungiuka space yakwa na Ngai andu aria mangugiriria ni moe ona makigwa ngimera ni ngucagia kindu ndimeraga ni moe ucio ni maundu ma tuhahura ucio ni maundu ma character riu ugaga tega Nguri kaundu ugaga te kumana Nguri ngitagwo Nguri master Nguri master he my brother ukawa hau TikTok tu ni andu aria tutehagirira riu uria woka tikiaria uria ndatianga woka kuga ni woka woka na indo thoni ko mugongo no where need be ticiothe okay tarwa kamera ira uge atiriri njitagwo Shiruh Nguri master ndikagira mutambo wa Pacific television imwe kwa imwe kubacia haya okay higa to maitho kiundu no higa haya let's go njitagwo Shiruh Mwamafari ndikagiriria Pacific Waves TV yes na ndi Nguri master ndikimakaga
Adire uru na mundu no uthoririe. Muthikire na mwirore njitagwo Keri wa Prestige na umuthi tukunyitete ugeni Nguri Master. Mitambo-ini ya Pacific imwe kwa imwe kuma Seattle, Washington. Yes. Na ni wega andu mamenye ni twamera riu ukoragwo America. Yeah, the America. Riu ri your parting shot. Kiugo gya kwa mwisho. No ma promise. Ate ni ugucoka ringi ututrain about. Ukuri andu angi matoy how to make TikTok a business. Oh, okay. Riu kiugo gya kwa mwisho soke urugi to promise. Ni guka ringi. Kiugo giakwa kia mwisho no kuga tunyitanire uria mundu ekaga nyitirira uria ungi tondu ndungituika ni na ndingituika we tuhurane na wendo uria angiko ni ko ni support tu na love na ndukaiguo kinuga at any given moment na tungikorwo twina wendo we going to go places na nitugukorwo tukembrace na generera tondu tariu ndakora brands iria ndaneo ndakora cirio guku na Keri urario guku so wona ni ndathie hau ri guthi kumera ati TikTok ni kwi video njikaga imwe itari na language maundu mau agithi gunduria hengi ni ahitukire hau na akiona so wekenerera tondu arario hau na agakuhe wira no akune mundu ungi so tungi support na wona with love tuguthie places na especially bururi uyu ni wene bururi uyu ti witu koguo na twi Kenya support yuri ungi. Yes, na twahurana na wendo love wins every time. Nigukorwo ngiuka ringi mako makimenya no muri cio ya comment section. Yes. Ni undu wa makia Shiruh. Ni njuga Shiruh wa Mabati kibu. Kamera ni kunenehagia riu ndio ndigwicira kuiganira murango-ini uri. Until next time. Thank you. Tumana Shiruh wa Mabati, Nguri Master. Until next time. Thank you. Thank you very much. Tamena ma subscribe. Mu subscribe na mu like na mu share. Thank you muno. Pacific waves, the voice of the people, strong like the wind, firm like a steeple. Inspiration, entertainment every way. Pacific Waves TV and Radio USA. Feel the wave, feel the sound. Pacific Waves, always giving.